Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Natra ini production ngadi harta di hengan juga Twinkle Grace Yaura. Mawan ini pan kecil-kecilan. Kumbang raya ya kini gelenti keba nga layalami Twinkle keborbahi kedai keba haru kini kipor kikenti keba mata karaba wa dan hakti hakijan iba kloy menyarap dengan dina po jong ka amna iba kitaba badi presiden jong ka amna iba kloy jong semran yang haru kini kipor khidmat ka mata keba sibun gijinge keba ngalamut ben kegrande no wadi Twinkle ila yo beli chapo Delhi bania shimta ya kana ka semi final jong ka Indian talent fight hagi jirai juga marweng na shin ya karai bangan ino no na balay ngasmo ba kaching hanga ngasmo ba kaban shishan kat sa banga pai halit wan jijirap handi ng tay namiyo kaching kersan nakir orang ba ne nakidom ka tay namiyo kaching kersan bat habanga persan benyas benwat nakinong yalam baper jukisan baper habang mafun yaki ong bangin sampai minsa yaman baik katarik ilada penting ba life way tarik kalau dia shooting de po Delhi de mentang wan ini pan yang dikasih nabi kibayok sio bat kibayoki ya kene ka cingkran kejungi ngapan kejikarsan ni pi daga jing singoba island kejikarsan ini namar sipun kejinge bangin poi syagde kejakan kamde yang iba kabasuk bangin poi hagde kejakan kadai yang panjung iba akit tama ke iba semran iba kloy yang aban kular daga don kejinge ikloy ben patri Henry hakum hanga Twinkle nga snoba ngini no namar kay lagi bangin po siya ketika may nakular nga bay ong ba ngan sayrap te matang snoba pai siya piko kinong bikmat siya piko kinong yalam kiba ong bapiong berbor bangi day kita kibangkit ya kakiyang kasyon kiba pi jukular berbor haki rangsang maper bapiong banga kloy bapikoy bansim ya gino ke ba mapi ya ka ba kadang perkataan ki ba kidon kam ten karpa de pi ko kino ilam jo ki se maper ko kino ni khmat so ba simpia le ya kane kakang ge juni nisno ba kadang ge chike okhrawi so ba ya rap ni knang ba kane kakang juni kanong ko job bat kalong ro kabasuk bangin poi sa kejakan bat ya kermen ro bangin sawara ya kanong job daga jikarsan tumpi ngangin scam ban ngakarpat ri api paro bapin sipialan ya kani kakam adena po Mosrang constituency pamroy te nakalyang junga hot ngaton katatalan hindi na mabang itu ni jenjang te idon kasabro kamato elumo yang ni namarba ni abkabit na kita kinong mikman kiseng di paper bernyarap berkesan dan ni hot kalau kabede sisa haba ni len ni hadagi omdai kaba ni len inwan hendai ni haban saru tena kata daw karpat le pi baro papin ay sing kesan dan bujuro papin yan no lami ba inyo man le sitir